Bismillahirrahmanirrahim. Öttün mü? Taz ötse mi oldu? Taz öttü ha? O kurucu nereye bak? Поворачивай налево направо. Oldu öttü. Oh молодец. Şunu arayla. Şunu arayla. Fanarik. Seki. Seki. Bunu ver karmakla. Çürüyle. Oh. Çürüyle. Ha boldu. Ha. Çürüyle. Ha. Düş. Vaa! Kötü arayla. Oldu. Ha kadar elle. Kötür. Başımenen kötür bir yerden tartılırız. Ha. Şunu koy. Halas koy. Nandere odan torteli. Koy gelsin baka. Bekle ne var? Eti kolda kalmaz var. Seki. Oh, ulan çıktı. Oh, Allah, ne olur. Ulan, tuvaletті препаратор менен қаздық. Tuvalettin kalınlığı özüңөр қарап көргүлө 30 сантиметрден ашық екен. Şunu tekşirdik. Şoğa vaqt içine ketти. Çıktı bala жақсы. Skori помощь көрсөдүк. Ажатканага 4 ай мурун 3 жашарлык бала түшүп кеткен. Ошонун куткаруу кызматы барганбыз. Уже бала болбой калган да. Помощь сурап аткан бизден. Ажаткананын тешигинен бала түшкөн жерден биз батпайбыз. Анан ошонун артынан чоң тешик кылып туруп ошо жактан өзүбүз түштүк. Бакырды, ооздорун, мурдуларын неме кылдым, сүрттүм. Тез жардам кызматын өткөрүп берип өзүм ажаткананын ичинде туруп турганмын. Тешиктен өзүм зордоп эле түшүп кеткенмин да. Ошо тешикти чоңойтtu, анан өзүм чыктым да. Где-то 2-3 минуттан өзүм чыкканмын. Жок, менде сезимдер жиркенүү сезим жок деп койсом болот. Эми кичине бала жардам сурап атат, кирип кетип атат, мен жиркенип андай вообще сезим болгон жок. Түштүм, алып чыктым, бергенден кийин всё өзүм свободный сезип ажаткананын ичинде туруп турдум. Жытмыды, эч нерсе мындай сезилген жок мага.